napan ka nagtrabaho, jay abroad lugar nga adayo. Taawan iti panggedam, Pilipinas lugar ang naggapuang. Narigat iti kabibiyagyo, halos awan ti isa ang iyo. Isu nga imadayo ka, tapno rumang ay ti panagyagyo. Yeeha! Ket idinta naka-abroad ka, day talangang kasla artista. Puro branded ti kawus mo, uray awan init na pa-sunglasses ka. Yeeha! Sana all! Awan ti ipon, ngem adai gatang ti iPhone. Uray awanan ti maurnong, basta nginghinaan iti cellphone. Awan ti urnong, resibo kanot maor-ornong. Ngem saan mat agpadpadala, igat-gatang na itiluhon na. Awan ti serbina, inaldaw nga agkuskus-kus ka. Tadi mo magkailalaan, day ta kwarta nagbanugam. Yeeha! Nagmayat itirik na, no adda iduldulin a kwarta. Imbag na nga adda kautem, no adda dumteng adidigra. Di kaunan agpalpalangwad, nasaysaya at no agurnong ka. Di ka agdana yun anapigsa, dumteng tumutlat tati panagrakaya. Yeeha! Daan anas kanti gatang agatang, iti mausar adi mo kasapulan. Padasen tay mati agidulin, panagsalimut-mut ti panunutin. Yeeha! Awan ti ipon, ngem adda igatang ti iPhone. Uray awanan ti maurnong, basta nginginaan iti cellphone. Awan ti urnong, resibo kanot maor-ornong. Ngem saan mat agpadpadala, igat-gatang na itiluhon na. Awan serbina, inaldaw nga agkuskus-kus ka. Tadi mo magkailalaan, day ta kwartaan nagbanugam. Yeeha! Alright! Gernong tayo ka no, na po, para iti masakbayan tayo. Dito'y gatang nga gatang, iti kumporme di tanga, dito'y tumula masapsapol. Okay! Di ka ko ba masaksaktan, lumanggam daytoy akanta. Daytoy namin akanta, inaramid ko aparakin ka. So kung sa tingin mo tinamaan ka, ay sorry po di ko sinasadya. Sapay kumata nakapidot ka, iti adal dito'y akanta. Yeeha! Alakas tan agpakada akon, agyaman na iti panagbuyang. Kutno na gustom daytoy akansyon, i-share mo kung mga rodita Facebook mo. Yeeha! Awan ti ipon, numadai gatang ti iPhone. Uray awanan ti maurnong, basta nginginaan iti cellphone. Awan ti urnong, resibo kanot maor-ornong. Ngem saan mat agpagpadala, igat-gatang na itiluhon na. Nagadupayan alahas na agsasarambinit, jay bagbagina. Thank you. No lalaki ti agtagibalay. Alright.
Di laeng-laengan ti powers ti babae. No trabaho iti balay alisto kami. Mapagigidan mi ti agobra aginaw agluto ken aglaba. Agaw awir ken agdalos iti aglawlaw. Ngumno si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayet-tayek di yun ammo ti una eniyo. Kumanod ko di ti ulo, maululaw pa yin ti takkiyo. Tumanabutog ipurwa-purwak ng dagiti plato. Iso adiyo tagibasiten iti maobrami. Ta nagrigat meto pa'y gamin ti agtagibi. Sapay lakit ta agungit kayo no awan na imas nga sida enyo. Nang madamit lata tinaanos alalaki. Di da baybay anti babakit da tultulungan da. Huray pa'y no nabanbanog da maisa parda iti agubra. Adamet misis adina ammo ti agtagibalay. Ngem nagaget ama kichismis iti kaaruba. Mabaybayan na iti anak na nga isut poon ti pagsinaanda. Agagaget ken nagpinatek kayo nga agasawa. Ngumno si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayet-tayek di yun ammo ti una eniyo. Kumanod ko iti ulo, maululaw pa yin ti takkiyo. Tumanabutog ipurwa-purwak ng dagiti plato. Ngumno si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayet-tayek di yun ammo ti una eniyo. Kumanod ko ti ulo, maululaw pa yin ti takkiyo. Tumanabutog ipurwa-purwak ng dagiti plato. Agagagit ken nagpinateg kayo nga agasawa. Agagagit ken nagpinateg kayo nga agasawa. Dahil sa Reels, Reels pa more! Muntik nang mabaliw sa Reels nang makita ang kanyang earnings. Napatalon sa sobrang saya ang laki ng kinita niya. Mabibili na daw ang gusto niya, bahay ay maitatayo na. Magta-travel sa ibang bansa, mapuntahan lahat ng gusto niya. Eto namang si OFW, magre-resign na sa trabaho. Inausap niya ang kanyang amo, mag-break contract na daw ang loko. Pag uwi niya sa Pilipinas, wala naman palang ma-pay out. Marami ang naniwala, it's a prank pala ni Neta. Nang dahil sa professional mo,
Maraming nawiwili sa Facebook, inilabas ang mga talento, pagsasayaw at pagluluto. Dahil sa reels siya'y napakanta, kahit sintonado ang boses niya. Yung iba tumambling-tambling pa, nagdadrama parang artista. Yeah! Reels for more! Huwag kayong mag-focus sa reels, gawin lang natin itong libangan. Huwag mong ipagpalit ang trabaho sa walang kasiguraduhan. Magtanim ka na lang ng gulay, dahil yan ay panghabang buhay. Huwag mong iasa ang lahat sa reels, nang sa huli di ka magsisi. Nang dahil sa professional mode, maraming nawiwili sa Facebook, inilabas ang mga talento, pagsasayaw at pagluluto. Dahil sa reels siya'y napakanta, kahit sintonado ang boses niya. Yung iba tumambling-tambling pa, nagdadrama parang artista. Nang dahil sa professional mode, maraming nawiwili sa Facebook, inilabas ang mga talento, pagsasayaw at pagluluto. Dahil sa reels siya'y napakanta, kahit sintonado ang boses niya. Yung iba tumambling-tambling pa, nagdadrama parang artista. Yung iba tumambling-tambling pa, nagdadrama parang artista. Yung iba tumambling-tambling pa, nagdadrama parang artista. Reels pa mo! Uray tingat aldaw agin inom, isut pangyapan nandat biro da. Uray awan ti sida enda, tinapatig adda pulutan da. Numabartiket ag sala-sala, ispokin ningin dalar pa'y ti sauda. Hintun makalagip ket ag sangsangit, aglalaok lua katay ken butig na. Biag ti mamartek, sa bali pa'y pagawidanan, agsubliti kinaubing na, tagkarayamen saan ama kapag na. Rumor amin na talento na, agbalin payin nakaratista. Uray awan ti kalaban na, sa ungag may maysa. Rumor pa'y sakit tinakim na, amin nagura nakin katugangan na. Lumabartiket na katurturen, intun kabigatan na na amnesia. Agpuka-puka wijay kalsada, ket agprovokar payen ti apa. Agis bupay ti pagidaan na, nakaang-ang
kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sa dantumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsarding umang-angot, baro adamag, at iwan meti bombo radyo nga makaammo dagiti pasamag, at iwan mini Mike Enriquez, no damag ti pagsasaritaan. Marilates, 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 grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maangwan kinapudno, ang miyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sa dantumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsarding umang-angot, baro adamag, at iwan meti bombo radyo nga makaammo dagiti pasamag, at iwan bini Mike Enriquez, no damag ti pagsasaritaan, daytoy ti grupo ti Marites, adu dagiti kakadwami, kinabit ka nagsikog aga-apa,
day takunaken kwa na nga maglibak pay laing isuna. Uray makikita ebidensya, ipatangkin na kinaulbod na. Agra irati agtatakaw pati bra alaenda. Awan niti pilpilyenda, uray panti suksukitenda. Ulbud aka aruba, inalan na brak alalabaga. Suot-suot na, malas-lasing puraw tibadon na. Permiti apal na, iso abra tinakaw na. Agaget ka, agtrabaho ka, tapno adda iyalang itibra. Agaget ka, agtrabaho ka, tapno adda iyalang itibra. Agaget ka, agtrabaho ka, tapno adda iyalang itibra. Na outside ka of the kulambo, nagsakit tinakim mo. Saan an napagustuhan ti kayat mo, uray lasim makita ulo. Di mo naramanan ti kaimasan, isot ka iimasan aluto. Jay langit kanot pakadanunam, no ison ti maramanam. Iparik nam ti pamateg mo, ken ayat mo di ta asawam. Tapno di nakatalikodan, ipa ay nagpagkasapulam. Nagsakit tinakem mo, kainis lablab ka ni bakit mo. Hagsabsabat takiday mo, nagatidog pa yun ta subsub mo. Nagsakit tinakem mo, di mo maaklon pa nakapaay mo. Huray kala agpagpagunggan, uminom nagbarbartekan. Nagsakit tinakem mo, nagtadim ta ko silap mo. Di ka pa yan matagtagari, may sawin no dwa a Domingo. Nagmayat ka no tirik na, no sagpaminsan ket agap apa. Tano kwa ket ay wen na ka, di mula sobraan ta makauma. Ngamay mayat no awan ti apa, tapno ti byagyo na tal-tal na. Akin kinaawatan kay adwa, sigurado di kay agsina. Iparik nam ti pamateg mo, ken ayat mo di ta asawam. Tapno di nakatalikodan, ipa ay nagpagkasapulam. Nagsakit tinakem mo, kainis nabnak ka ni bakit mo. Agsabsabat takiday mo, nagatidog pa yun ta subsub mo. Nagsakit tinakem mo, di mo maaklon pa nakapaay mo. Huray kalaag pagpagunggan, uminom nagbarbartekan. Nagsakit tinakem mo, nagtadim ta ko silap mo. Di ka pa yan matagtagari, may sawin no dwa a Domingo. Na outside ka of the kulambo, nagsakit tinakem mo. Saan ana pagustuhan ti kayat mo, uray lasing makita ulo. Di mo naramanan ti kaimasan, isot ka iimasan aluto. Jay langit kanot pakadanunam, no ison ti maramanan.
Nagsakit tinaken mo, tainisnag na kanibakat mo, hagsabsabat takiday mo, nagatidog pa yung tasubsub mo. Nagsakit tinaken mo, di mo maaklon pa nakapaay mo, uray kala agpagpagunggan, uminom nagbarbartekan. Nagsakit tinaken mo, nagtadanta ko silap mo, di ka pa yan nagtagtagari, may sawin no dwa Domingo, di ka pa yan nagtagtagari, may sawin no dwa Domingo, di ka pa yan nagtagtagari, may sawin no dwa Domingo. Thank you. Tarawit-tuwit akaaruba, inal daw di makataltal na, agpalaod agpadaya, agsapul ti ka istorya na, uray awan ti isaan na, basta mabsog ti istorya. Uray awan magakwanan na, basta makasayop ti balita. Chismosa akaaruba, agmalmalem apumanag na, agsipsipo iti chismis na, iwaras na iti padana. No agistorya ti chismosa, adda surot adda kurang na, mangparnuay iti apa, jay barangay hall iti bagsak da. Chismosa akaaruba, agmalmalem apumanag na, agsipsipot iti chismis na, iwaras na iti padana. Nudaddo maagindadamagda, apay anya ti problema, kunam lamut no concern da, napeklan nga agin kukuna. Awan tulang ti dilada, ngem adut maperdida, di dapay amuti puun na, para kenkwada adan ending na. Chismosa akaaruba, agmalmalem apumanag na, agsipsipot iti chismis na, iwaras na iti padana.
Chismosa akaaruba agmalmalem apo managna agsipsipot iti chismis na iwaras na iti padana. Ni bakit mo asin mabawil kahit nasawan nagatil da ito yapo. Ni bakit mo adamanin lalaki na ayagat turong agdudumat papapanan na di agtalina di tauneg ti balayo kanayon arungwar mapan makisinsingarak. Ni bakit mo ket kasla budo-budo nakagat-gating saan pulos amap-mapnek ipakat na lata ti kinaampiang na agduduma lalaki asur-surutan na nang minsan nga aldaw imalatiw ni bakit mo balay ni kumpare iti ina nagpasyaran pati ka aruba dinan pinakawan aw-awagan da sausawan kano ng bayan. Kasla sa bawil kanayong nga agpakudtod agdudumati kayat na gumaramping at tatalaga sa rampiting kunkunada. Di bakit mo adamanin lalaki na ayagat turong agdudumat papapanan na di agtalina di tauneg ti balayo kanayon arungwar mapan makisinsingarak. Ni bakit mo ket kasla budo-budo nakagat-gatel saan pulos amap-mapnek ipakat na lata ti kinaampiang na agduduma lalaki asur-surutan na nga minsan nga aldaw imalatiw ni bakit mo balay ni kumpare iti ina nagpasyaran pati ka aruba dinan pinakawan aw-awagan da sausawan kano ng bayan. Ay ni bakit mo halalakero nakagat-gatel kasla sa bawil kanayong nga agpakudtud agdudumati kayat na gumaramping at tatalaga sa rampiting kunkunada kanayong nga agpakudkud agdudumati kayat na gumaramping at tatalaga sa rampiting kunkunada.